Nĩ thutha wa ũhotomu wa ũgitĩri ũrĩa ũkoretwo ũng'etheire gĩcigo kĩa Baragoi na gũtiga amwe a aikari makuĩte kumana na tharĩkĩra cia ũici wa mahiũ. Ũndũ ũrĩa rĩu aikari a mwena ũcio maugĩte ciaigana nĩ ciaigana na rĩu makenyitanĩra kũhunjia ũrũmwe na thayũ. Wilson Leleruk ni munini wa chifu mwena uyu. Watu walikufa, wengine wako na majeraha na pia tuko na wajane wengi ambao tunafanya kazi nao sasa. Na nashukuru pia serikali wanasaidia hawa. Wakaaji hapa Baragoi, naomba tuwe na amani kwa vile bila kama tuna amani hakuna maendeleo yote tunaweza kufanya. Oho Peter Lengurunit uria ni murugamiriri wa kamite ya kihoto na thayo CJPC gicigo-ini giki ni oritie aikari kuhimbiria wohaniri na urume niguo kugacirithia miturire yao. Hata sisi mashinani hapa Baragoi tujaribu kupatiana mkono. Tupatiane mkono ya urafiki, tupatiane mkono ya upendo, tupatiane mkono ya msamaha. Na tungependa kuomba wakaaji wetu wote wa Samburu kwa jumla, kwa Turkana hapa Samburu North na Samburu, tujue ya kuwa maisha ni jambo la muhimu sana. Ni athiete na mbere kuria thirikari nene igacirithie ugitiri kaunti-ini iyo. Wale ambao wachache ambao wanaenda kuumiza wengine, kupiga wengine, kuwaua wengine, tukemee kabisa hiyo na tuko hapo kabisa. Maya mokete riri ciana nyingi igitigwo itari na ciari kumana na tharikira cia uici wa mahiũ. Ngiribotera Kameme TV, Njĩta Wangari wa Mwangi.